bekunene sinivusela kakhulu bekunene. Bekunene siyajabula kuhlangana nayo iParliament njengoba sayivele iphelele nine bekunene sibonga lelithuba lelihle lenjena ngoba lithuba leli ngula khona angiloyo atethule njengoba niqhamuka etinkundleni emiphakathini netindzawo letehlukahlukene niyawusebenza kanye nonke eParliament njengoba nonke nithunywe inkosi sive sikhokhene tindvungo kuyawumela tinkundla tangakithi inkosi nati tindvungo lengasebenta ngato bekunene namuhla ke kusukela itolo njengoba kuqala itolo umsebenzi la khona ngiloyo utethulile nani noma beningatani njengoba ngiloyo lushilo ligama lakhe ukuthi ngengibani ngihleza kuphi ngiphethwe kanjani nabeka nemaphupho leni nawo elive bekunene lesikuthumisako kuthi sive njoba sisebente kangaka umsebenzi lomuhle sakha emathungu la bona ukuthi inkosi itawusebenza ngawo kwakha lona live siyasithumisa sive emsebentini waso ngoba naku senikhona sendawuthatha umsebenzi ngesigaba lesifanele niyosebenza kwakhe ke live litothuthuka libe njeyana njoba ni lapha nje nibe nenhlanhla ngoba na nesive nithi teningakawuqala umsebenzi sibekile sive lapha esibayeni ubonakala ukuthi naku buhlungu nabo buhlungu tehlakalo labatibekile nje lengikujabulelako solo ngiyanilalela ngiloyo uyaphinza kulendzaba yetehlakalo indzaba kisekutheni njengoba lama problems sesiwa identifyile iParliament kusesigabeni lesifanele kusi nayisaquba inqubo njengoba nje nitawungena leminyaka lesihlanu nibonalisa ukuthi niqhuba umsebenzi wekwakha live lokhu bekube kwasive nifanele nikanye iParliament iphume netindlela nemasu ningabuyeli ngaphandle kube solomane kutekwa tindzaba tinye kutekwa tinkinga tinye nine bekuletha likhambi lokuthi nali likhambi kulendzaba lena nali likhambi kulendzaba lena nali likhambi ngona lokuyawusita lokho nembala lokuyawulendela live ngoba lokumqoka kushiya umlandvo lomuhle kuthi njoba nikule Parliament lena nakutawusi kuya reviewa ku-reviewa icabinet yodwana ku-reviewa yonke iParliament lekhona esigabeni sekutheni nayikhona wena wajikishelana esivivaneni yini lokwendeka sithole timphendvulo njengoba nelive lengaphandle nilivile ukuthi lilambele tintfo letinyenti likhala ngendlala likhala ngemisebenzi likhala ngenkohlakalo likhala ngetemphilo likhala ngalokwa kude longakeva
wonke lokusila uvakele sekutheni ke njengoba namhla nakunje senidethulile sekusuka lithuli ke nyalo njengoba vele nigijima nonke njengoba ngithe nangibulala ndvuna nkulu uthi awugijima athi ngwe bengingasho yena yedwana bengisho yonke iparlamente ukuthi yonke itawugijima ithi ngwe kusuka lithuli ukuthi awu nembala lemisebenzi naloku letinkinga letiphethe live ikakhulu ngoba naso lapha embili solitholile lelithuba alokumqoka wewe uthi singakhohlwa naba labalemuva labahluphekile laba sole wewe ukuthi babuke labo labasembili ukuthi ingabe njoba nine inqabhayi seyingani nisebenza nenda njani sithumisa ke ngoba bekunene senidikhombisile ukuthi awu nonke ngilo naloyo udikhombisile ngekuthi lapho atayibamba khona uyobambisa live lihambe liyembili kubonale ukuthi kuyasetshenzwa kuya embili ngikona lokho lakha live libonakale ukuthi liyathuthuka lithuthuke kutenhlala kahle kute kuthutha nekungena eveni tekuvakasha temisebenzi ke ngekwehlukana tekulima temicebo yaphansi naleto letibonalako imisebenzana lemincanyana nalemikhulu nalengakanani ngekuhlukana yonke lemsebenzi ibhekekile ukuthi live lithole lifinyelele ngoba ninalo lithuba lokuthi nikusebenze ngesigaba lesifanele lesi ebekune njengemalunga ke onke eParliamente kuyawuba kuhle lokuthi njoba nesive sikhokhe emtimfungo ukuthi watiye enkosini kuyawusebenza kuhle nalokubuyela esiveni ngesikhathi sonke nembala kuyothola lemuvo nisibikele nesive ukuthi kusetshenzwa kanjani ngoba nalapha kumthetho sisekwe kuyasho ukuthi uyawuthina ufika lena ukhanze ukuthi kunendvuna enkundla kunebuqopho ililunga leParlamente liyawufike libe libandla kuleso sigaba bese ke sive siyeda sibeka tindzaba uyabeka nani imithetho lekhona eveni ngunayi nabo babeke lokwana lokwangekuhlukana lesibhekile ukuthi ke njoba namuhla nangu umsebenzi usukuma lelo nyawo lolo angeke nililwahle ngoba onke ama policies nasikhuluma akhulunywa eParliament asuka etinkundleni lokusho ukuthi buqopho netindvuna tetinkundla nabo banesigaba sesekutheni bawuthelela awusive lapha sithide lapha kothinte bese kuyabanjiswana ke ngoba emhlabeni kuyabanjiswana akuyi ngeke ukuthi kumbe enqeye besiquthelene wase kumbe lomunye usala ngalapha kwabonala lo sasele ngaleke sekawusale kubonala ukuthi lo qhamuka kolomunye kubonala ukuthi wena vele kwabanjiyana esigabeni saloko ukuthi ke bese ukhanza umsebenzi awusahambi ngendlela kanti la ubambe khona bamba uqine ungadikhobozi kuze angikho lapha nangabe ngekho ke lapha usho sivele konke akuhambi kahle nakona lamkhatsisini nje nyalo nje no njoba ningetulu kwa 100 and something
njoba ningetulu ku 100 and something kuta uphuma lamanye bomake namandvodza nabobabe bahambe baye bakhuphuke bayelena laba labata ukhuphuka ningabe senine senathi khoboza uthi kusho sithi nesigubhu lesisele ngilokuthi kumbe akakunjani njoba nje naku nje ngivile nani niteka uthi kukhona la bekuqashwa khona kwaqhamuka nje inqumbi yabantu kepha ke ukhanza ukuthi ngoba konke kunaleyo dinombolo ngekuya ngakwakhona kube kuya ngekuya nje ngathi bonke laba ngoba ngivile nemathalent lenawo makhulu sibili emakhono lenwabekile nalengwalalelako ubuka bulalela leli likhono nangalapha likhono ngisengasho ngathi namuhla cha live lakhile sibili emakhono nemathalenti labonala ukuthi lapha makhulu sibili ayajabulisa kakhulu mina nje ngizetena ngilalela ngathumisa ukuthi sive sikhethele inkosi emakhono la ngiwombela ningete kanabe senijabhisa live senibuya bulelesi kanti nabo banelithemba lelikhulu lona lesimthumile uyawusakhela emakhosini imisebenzi ibe mihle nine bekunene ngivile lapha nanihle nikhuluma nicela kwewe ukuthi niyacela kwewe ukuthi awungabi khona lo mkhathi lo bosi uyabonakala ukuthi lo yalongale ngesheya songesheya ngesheya ngosesincane sembokodo uyithatha uyijikijele ngale kwathi yajikijele emfuleni wathi waye wangeweda kanti isilwanyana sesiguquke sibe ngilokunye benze sibuyele sesisho ukuthi ke noma ngabe sengikuphi lesigaba sekuthi nikanye kanye nithunywe umsebenzi wekwakha live wekubona ukuthi live netinkinga letikhona ngini lenifanele nibe isolution enkosini sive singabe solo sitha enkosini sitokhala kanti inkosi inebaluleki ngoba iParliament beluleki benkosi nangabe babeluleki benkosi ke bafuna bathole nalamakhambi lokumqoka ke ukuthi kube bethu lo moya uqhamuka phike kukhala njengoba phela wena ulakhathi ngawuthola tindzaba uthole nemakhambi ukuthi kulendzaba lena cha sidayisebenta kanjena lena indzaba lena sidayisebenta kanjena ngoba live bekunene lakhiwa kanjalo kuyawuba kuhleke esigabeni sekutheni nibambisane libandla litawuqhamuka nandunankulu nibambisane niParliament nibusane ukuthi live lingaqhubeka kanjani lesikudhumisako ukuthi kulamalanga live i-rating nawo ilalelako emhlabeni belibekwe embili impela nakukhulunywa ngabo GDP kukhulunywa ngekubonalisa ukuthi kude misebenzi lisebente kanjani live naleminye imisebenzi beyibonakala ukuthi cha kulomnyaka lebesikiwo kube kuhle kakhulu kusho ukuthi ke nine la nibamba khona nibamba ukuthi lokutawulandzela sekutaba ngilokuhle kakhulu ikakhulu njengoba ngiyeva cha nima researchers lapha agcwele ma researchers ngempela lokusho ukuthi ke kude tinkinga letisetawuba khona ngoba nasilandzela ukuthi ma researchers akhona yini ngoba indzaba lenkulu ilapha ekutheni laba lapha embonisweni bathola kangakanani umuvo le
babuye babise eParliament kwakhiwe isigaba kube nemithetho kuqhutshekwe kuye embili bekunene ukuthi umsebenzi ube muhle kakhulu kube injabulo lenkulu lena bekunene kucetha lemkhathi kuye kuside ukuthi ngangiye ngibuke lo angisafunza lena ngesheya eNgilandi ngake ngihambe ngiye eParliament siyobuka nje le process ngoba kuye kuvulwe ukuthi naloya naye ede abuke nathi ke sathola lithuba sisafunza ngale ngesheya sihambe siye eNgilandi le House of Commons kuyawubuka nje lama procedure nako konke phinde singene nangalapha enang House of Lords lena House of Lords kusho ukuthi imbunga la kithi House of Commons kusho ukuthi indlu yabaya school la ngakithi bekunene lokusho ukuthi lama structures lawa avele aphelele angiwo le Westminster style lesibona ukuthi inqubo lesivele sihamba ngayo nathi lapha kithi kuye kukhanye ukuthi kuba nale agenda nalama time frames ukuthi kubonakala ukuthi bahle bavela nje bangivile nikhala ukuthi nibe nalahlekelana sengethe sasho ukuthi kuyawuhlala kunjalo yini sengisho lokho ukuthi ke njoba ningena emave bekuye kube khona nje la ukhanza khona ukuthi njoba ngithi besiya siyawubuka kube besingena kulesikhathi lapho kuthiwa khona i-Prime Minister's question time la khona ede necabinet yonke kuvele ukhanza kusinjalo njalo labahambisana ukuthi ngilaba njoba kunemaqondzisi kunemqondzisi ngalapha kuba esikhulu kunemqondzisi ngalapha etimbungeni njalo ngesikhathi ibe khona le questions prime minister le emaveni ngithatha nje naye yaseNgilandi kakhulu lengayibona ukuthi isebenza kanjani ngayikhanza ukuthi ayinhle impela nala ngakithi kutoqetha lomkhathi lesikhathi leso siyadingeka ukuthi lokuhle nje kuthi ikhona lamave lokusho ukuthi lokunye nje singathumela libandla le emaveni liyobuka le agenda ukuthi bayenda kanjani le procedure ngoba konke lesikwendako uyothathise nje lena le ngoba kuyakusita umuntu kungashweni ukuthi kumbe awendi awuhambi kahle noma wenda njani sengisho ukuthi ke kuhlanganisa lelibloho lelingabonakala ukuthi kube bede le divide and rule ngoba unasuna divide and rule ngiyo le besilesa netinkinga even bese kusafarisha sive lephaphansi kanti sive sathi ukuthi sithuma iParliament ilikhambi and not a problem but ukhanze ukuthi ke nge-divide and rule bese kuba nale conflict lethi hawu nakuqhamuka laba nje hawu laba vele banjena bese iprogress elive ayisachubeke kahle njoba nje ngithatha lesigaba lesi sekwe ukuthi singabuka lemaveni lamanye ngoba emaveni uya nengosi obhuza yisho ukuthi nibohle niyothatha lapha nithathe lapha nibuye nikuthungele kulokwangakithi sibone ukuthi singakwakha kanjani kube kuhle kakhulu kwateke lokho ukuthi ngaleli langa leli Prime Minister ane cabinet bayeta batophendvula eParliament
lokho vele kuhlale kuba agenda kwendele ukuthi nanabo noma ngabe banema schedule ngoba uyokhanja ukuthi manje ema schedule kunama appointments lawa nalawa kukwade ukuthi ke cha ngaleli langa leli isidaba esidla eParliament kube clear leyo direction leyo sengisho ukuthi ke njoba konke solo sisakha lokunye siyawuthumela nemaveni nje lamanye kuyasida nekuthatha nje mabandla thathe from enango etimbungeni siphinde sithathe ngalapha enango endlini yabaya esikhulu lamanye emalunga ahamba ayokwenda iassignment yekwe ukuthi le assignment asesibuke kuhlanganisa ukuthi ke kungasetshenziswa kanjani lokhu nalokhu lokuhle lesiye sikuthokotele kuvana ukuthi nema workshops ahlaba khona ema workshops la khona ukansala sokuthi umenywe loyo naloyo maybe ba kulawo ma organizations lawo ngoba sesisebenza nema organizations lamanyendi emhlaba lafuneka ahlatha siniketa iupdate esigabeni sekuthi umhlaba ubhekeni nasikhuluma nje ngama sustainable development goals tonke leto tindzaba leto bo climate change njengoba sekwaba nabo climate change leto tindzaba leto ufuna bese sibe updated kuleto ndzaba ukuthi noma ngakudiscusswa leti ndzaba leti kubona ngiyathatha nje tindzaba kungasho ukuthi ngitotodwa into ekugcina leti dinyendi tindzaba tibandi ngenta nje sibonakaliso nini bekunene esigabeni sekutheni kuze kuhlangane kunganolahleka le gap le agenda kusetha le agenda iyadzingeka kakhulu lokho ukuthi nawe nagain lesithuba sekwekuthi kwadeke ukuthi lelanga leli iyawushiwa phansi yonke imisebenzi lengalapha ubuywe sihlale kanye sonke endlini ngesigaba lesifanele kubonale ukuthi ke kuvele kuba nemibuto lena bo vele ukhanze ukuthi na kubutwana kusuke kwakhiwana ngoba esigabeni sonke kodwa longathi uliqhalaqhala endweni uyadzinga kuboniswa ngiloya naloya ngoba umkhanza lomnye uthi unelikhono la lomnye unelikhono la lomnye unelikhono la lokumqoka ke ngiloyo ukuthi ulalele uthathe ubonalise ukuthi live lathuthuka nangibuka lamave lathuthukile ngize ngithi hawu ingabe thina kuyawusithatha iminyaka lengakanani ngoba na usubuka lamave lathuthukile uyobuka etakhiwo ubuka takhiwo tawushona laliso ligcina khona solo takhiwo awutiboni nekutibona ngoba tishaye titezi todwana uphinze uthi uyabuya ushona ubukisa lamehlo ubhekisa lena kuzokumbeceye kukhona isihlahla lengasibona sihlahla asibonwa kule tatigama ngila sifanele sifike khona ke singemaswati nanathi uthi nawuthi nje ubhekisa emehlo ubuka le amehlo hambe yebo sekuyabonakala cha indlela iyakhanya ngoba indlela nayibonakala uthi hayi ngathi khona la sibheke khona seyiyabonakala le sign ukuthi nawo libuka live leSwatini ubuka lentakhiwo ubuka lokunyendi uyabona ukuthi nembala nasingayithatha le momentum nathi sigijime le relay ngoba nje nyalo ningena nithatha le relay nigijima nani nithi ngwe kakhulu na ushaya bo number 1 nonke nikanye ngona ke le kubheka ke leloko bekunene nathi emagama nje njengoba nani sendethulile ke
kuye kube kuhle ukuthi nembala njengoba nani sendawo sebentana nathu locina nguloyo naloyo uthethulile enkosini watisho ukuthi ongubani kanjani inkosi inati nonke ngamunye nyalo bekunene sithi ke njengoba senithethulile nini bekunene siyabonga kakhulu sekuthandaza esigabeni sekutheni njengoba niniketwe lo msebenzi longaka niubambe ngetandla totimbili lo msebenzi welive ngekuhlonipha nangekwesaba nangekutimisela nangesigabeni sekutheni nangalelinye ilanga nakungathiwa kuyabukwa ukuthi le parliament lena yafike yendani kuthi madvoza bukela bomake bukela naye imsebenzi naye awubukele naye imsebenzi naye nana imsebenzi naye lese itawuba ilikusasa lalelive leyawujabulisa titukulwane netitukulwane letiyawuvela kangwane ngoba lesikwendako asitendeli tsine sendela labedako abajabule ke labedako ngemsebenzi lesitabe siyenda khona lapha nangenhlonipho lengikujabulelako ngibonile ukuthi live lonke njengoba ngivile lapha nibeka inhlonipho embili ukuthi inhlonipho ngiyona into le tawusimisa singemaswati ngoba nawuhamba ngenhlonipho nemuntu lohamba lapha kashane nakubona uyati loya muntu loya utithobile uyakwathi noma asendani wena Jabu uya ngalapha kanzi nangabe bayakwathi ukuthi utawusuyambita lona mayi babe sesho ukuthi inhlonipho ngiyona leyakha umuntu ambe anekuthi thoba ngoba lapha emhlabeni sifanele sitithobe singabi bakhulu kakhulu nelive nesive nalo phansi nalo njani nakasonzela umlaleli ungambuki kuze ubani unayo yini imali ngoba kulamalanga sekuba utangentela lona kanzi phela akusiko lokho lokumgcoka ukuthi ngoba wonke ufuna impilo lengiyo asivele sibambe ke kuleso sigaba nini bekunene nami senginithandazele sitawuhle silithola lithuba nihle ntongivusela nanani nibeke kuyabonala kuhle lokuhle kuta kanje kutohle kubhungwa nangelive nibhunge nangema progress kuso njoba senisukumise le relay nigijima nonke nithi ngwe kanye nje njoba niniketwe nonke le mandate ngalama gama nini bekunene sesivele sesinibusisile nonke ngokuthi nivele semalunga eParliament ngalokuphelele sesithandaza ukuthi uNkulunkulu nalabazala balele banibusise inkosi sibusise bekunene siyabonga wena waphakathi asilalelane emalangeni ithi ingwenyama njengoba onke emalungu eParliament asatetfulile kuyo ingwenyama njengoba nayo seyinikile imiyalo najinge nasitfola nesibusiso ithi ke lamhla ingwenyama akaniphekele nje kuphela kepha timbiweni sela yatishiya inendele lizili ingwenyama
lekuyingcayizi vele nelwandle ke lesitale khutha litawukhomba ukuthi akuso sonke isikhathi lapho khona sidlala izili kanye nengwenyama khona asekuhambe ingwenyama bekunela ucela ukuthi nibambe phasi lokhu sesikhuthe elwandle into ekwathi kutsheleka ukuthi la sitawudlala izili khona ngikuphi nekuthi ke nifika kanjani khona la kutawudliwa khona izili ndawo manje iphume ingwenyama ingaphuma ke batanitshela labo labafanele ukuthi nifika kanjani khona ezilini bayithe wena waphakathi ingali bavakele betife msakandaba ingali bavakele baphikisana bodwana bayibobutana bathi ziswaziland oSwitzerland phasi sophakamisa sadla umntwana wathi nembala usekhaya eSwati nemambala ke sewukhulilo kandaba tiyo phati yaphuphuka inhlutela bakuzonda komsakandaba salubavumela yeshaka lomnyama bashaya iphasi ngelidolo basi nemambala kulapho ekhona kandaba ingane lapho kunyathele khona sidla sengonyama kuyumila kwatshani lapho kuyumila khona tshani kuyabe sekusukuma siphepho lesihambisana nenkanyamba vela Yemaswati ko onke amagcumane etingalo imemethu umfundisi wareni sathi insalato omgcoba bese uyambusisana ngumnana ingane sengumpriest omkhulu ohole isive sakhe ngendvuku njengaMoses bayibafakaza betive basi nemambala eSwatini pulpit yase-Africa yini ke labayatiko labangayishwanga wemsakandaba ngoba ngumsuthu uRamoti Petro yathi kangcono lenza ukuthi selikhulile linkonyane lendlovu ingane lisala leheni liyacicila ngephupha nandzaba ka2022 laselivuka limangale Yemaswati memezelo welivangele Mandvulo libandla livumela ithi haleluya wayikwacisha imisindvo lemisisi yetiphamu kungilamhla sebabutana bodwa emagumeni nasemasangweni bathi ngabe lo moya longaka lokushaka uchamuka phi eheni Yemaswati phasi labatiko lona ngumoya wethina around lokushaka kulolonke laseSwatini ingane sewugijime ngetinthabade likhahlamba wayothi indawo unyazi lwezulu eNatali wayikwachobachoma umNazaretha ngemgidi webungcwele lapha esigodlweni sakithi sakalobamba yineke sengcono takulibona ngemehlo olibhubezi kunekuva umbhonga walo ingale kunele kuvakala bocijimbi base bagcwala emakhaba nemasafa khulumani yesive seMaswati ngathi bengakathatha umswazi omnyama enzenzeni nesandla semdali indidandidalele dide bafundisi nebabhishophi ngefundisa iBhayibheli emshini wenkosazane kwayikwavuma misizulu kwazwela ithini kabheka izulu phathi bayete silo saMaswati moyizela ngebhubezi ngale moyizela kwakho kuyathokothisa ngathi ngumntana aqala kubona sikotela sapotela umtimba eheni uyafakaza uyacikitela ngathi entombi nayithatha sisu hayi wakhathi imla imakhosetive wafana nenyoka layivele liphatheli hulilanga ngewedwa longangelwadle ngewedwa longangelive ube ngangengikhuleke Yemaswati 55 niyakhajulisana msakandaba kanishiyani hulilanga ayethe Awuke Maswati lamahle sesifike emaphethelweni awuke umsebenzi lomkhulu wekutevusela enkosini kwawe amalunga etindlu etimbili teParliament yona ke House of Assembly kanye nayo House of Senate imbuwe emhlaba sesiyivile babusisa yasho futhi ukuthi ibevile nababeka ke inkulumo tabo letehlukahlukene lapho wonke yasho ukuthi yena ulichawe ngakuphi nokuthi enkundleni yakhe kudzingekani nekuthi sive salapho ke yachamuka ngakhona semthumeni labanye ke ngilabo bekiwe khona ke etikhundleni tabo ngekubonwa ngawe emakhosi ukuthi bangaba nawo ematubane ukugijima njengoba silo semhlaba sesiphinde sagcizelela ukuthi ukugijima kwaNdvunankulu yatsinkwe kusho ukuthi kufuna ugijime nabo bonke bahlonishwa njengoba ngibo labakahulumende welive ngibo labakha ke ilive laseSwatini imbube emhlaba igcizelela ukuthi uma bangasebenza ngekubambisana babe munye bate ukhona ukuthi uma ngabe kunempumelelo lenhle kube ngiyo yabo bonke kanti ke Maswati lamahle ngethemba ukuthi ni uthokotele umsebenzi leba sinilethela wona bukhoma